Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni seongama saa umwe na nusu wa wiyo musiaisia masaa maseo maukwata Mauvoo maitu kwisila Vilingi wa Mauvoo ula ukwete wa muthanani wa umundi ninye Veronica SYOMBUA na Sharon Dindo kwitha aitu aliula Mauvoo kwanzia ya meko tiwa kana wa matuku miongweli na ile mwaini wa kenda mwaka ni ngilile na miongweli na ile muthanani wa umundi tukumanisi Mauvoo makonete uthukumi ndini wa mbunge sikivadhukanyo na mawoni kivadhukanyo maenende ovamwana asei yolo wa mawoni kana yolo wa utwi wa koti wina hukumu wa Supreme Court wa kwasia kinandu cha CDF ta ovadhukanu na katiba hindi kwa uyu katamba kwa talatu manengete wito utukuni wa umundi alatukumbanisye ni vamwe na Vahiyo lusani ukatwa iwa mbungeni ni uneni wake Stephen Mule. Gavana wa kaunti ya Masaku kwa mbisia useuvya wa Malelu. Spika wa kaunti ya Kitui kwa dhana mbunge ya Kitui taikethiwa na ngwatanio. Maendeyo ni matona kusula idho wa kinandu cha CDF kikavetangwa. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia na otuatia ni kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Utumani mukuveno utumia kwa namba ya ili itatu kenda imwe itano. Nina wekwatio ni tukutambani imwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Mumbunge wa Matungulu Stephen Mutinda Mule niwaweta kana kwitha ngwatanio ya Azimio One Kenya niyo kumia Mutongoi wa Laingi mbungeni nene maketha na utoni wa kusia maundu onthe matekwitikilana na katiba serikali ya Ruto. Mule aiweta maundu makuthiute na miao talama na kusewe serikali mbitu maithiwa na mwana takusakua athukumi ma serikali matea vitu ayathana maundu tasu tamaka thinikiawa ni atongoi ma mulengo wa Azimio mbungeni. Uneni wake wikwatwa mbau ni Mutongoi wa kauntini ya Masaku Joyce Kamene wa Kasembi na wa Makueni Rose Museo na kuendekethia atongoi makwatane na kutethesia kukitana na nza ila ikumbilite isio mbingi ovamwe na mathina maingi. Benjamin Mwaka na kutuvingwea Mauvoo maitu. Muyumbe wa Matungulu Stephen Mutinda wa Mule nwathingilila hona kutwika Azimio ine osa usumbe wa nthi mwana wa ndongoi ya ala aingi kwa mbungeni akati withiwa na uniko kondwa kusia ukengani ivelenge na sienga cia utongoi cia President William Ruto ila withiwa havani ya kuithukumithia kwisila mbunge. Vote was a majority. We are going to oversight the executive properly. Engi kodwe ndo na twinga liko nemwa ko utwe yesu bano na agwe andeno ndete tunengo ibela izwe kana wono ndunorosha andeno nundu kila kindu chonthe kikesila moko ni ma majority na ituna apie kula kwe mwenende tukathukuma mwenende patete chendesyo na bate kubakwa na tute ukulia mundu anda kanisa iku athauitha ndini iku twithukuma Kenyans keka ndino endu imetikila kwatia miao na katiba undu ithi tunaatiye miao na twathi kotini na koti yaumio tuo na twatikila na twaendea na nthi yentho amugu twintha twendete basa muno ingi ni ulambalau ila zitawana kama o kavinda ni kau Mule ni wathingila mathisa hitikilia mivengi yungamie ya serikali kulikilela uthukumi kwa kutilanga kinandu cho cha NGCDF misingini ya miao itena wendi museo woni ulawa kwa tambau ni Muyumbe Gideon Mulungi wa mwingi akati ula kwa nake wea wa NGCDF kila kona ya nthi ni uweneke na kinandu ki ni kisio na kimiene sa kimiao na chailo na kulumililwa vandu va kuomboa lo kwenda thina na mbunge ya 20 mbunge ya 13 esile mubeani ucio CDF na moka muno namba twina cio mbunge ona tuenda referendum tukamikia katika constitution ya Kenya through 2/3 majority in parliament. Andu ama kanyangu CDF yakite ilasi ikasomethia ciana ika make sure ciana ise university ika make sure
misila itesi kana yona kisomo kwi kisomo no mundu inanduka utona kwasi ati CDF ndikenda ku CDF yokuo kindu kila kina lelo ni Supreme Court ni la CDF ya tene hindi la CDF ya serikali ila yambie na NG isu ikuo ta constituency yako ila ina kuwoti tansatu mbeza sido tofauti kidogo na undu inetho watene na kiu ni kindu kisio nundu no mpaka wakanye mbesa kuyana na nondu area yaku yana Okavina ni kaunake ndongoi ya aka kaunti ni Makueni Mwandu Rose Museo ainene homba nono achuma kimwe wa ayumbola wende vamusini lovi nuwathingile mavunje sio ni mauniko munene kwa kulunga uthukumiwo na muno undu akukile mathayu na mikalile ya A2 na amwaito kaunti ni sio nondo naithie tutu yebo kuma 2013 tuyaethwa na kisomo extensive takitu ithiwe na cho na materials kila ina material tunengwe na wise kwithia nitwabundiwe miao ya mbunge ndio no tumisi lakini this time nimaumisie kwa wingi muno na methwa na binda yao twelesia kilondu witu na kutwelesia hondu twele kwika nobo wakwete bills katika bunge nibo sie binda oyasa kwithwa metu bundisya na tuisoma kuma kwa champaka wiyo ni exercise kana ni iseso ina maana muno kwa kila mubunge yuba mubunge okasya kana ndesi ni ndeto ilansia kwa rambau ni ndongo ya aka kaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kameno Akasimbi ula hukweta ni evinda yu atongoi alama tansa kuiwe mambi kumathu kuma NND ni kwithwa o yu mathina maingi isio ni siandwani meenda kutungia ni wavino avamwe ni ndongo isionthe no kana kumantha mausungio makutwa tiawa. When much is given to you, much is expected. Nyene se na nengiwe kura mbewa any other county leader. Ndenea county sito itatu. Sia Makueni, Kitui na Masako. Na maine nenga mena confidence esu. Netwekeke ne kata nene mabalucha. Nomba kane double my efforts. Nomba kasiana isome. Kwe kwio na kwe kweo. Nondo esuno yo asset elate na yo kuya kwitu muno kuyo kamba kwitu kisomo no choki eso tokelia takilembe tacho kamba kwa unete that imetatea te yase CDF nomba ka remain dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni lovi nito Benjamin Mwaka naende atongo yesuma ukamba ameonanya ni Matio Makanda naende nongina enenthi mavikie na kuthukumwa kiditoni itakuvikia mawatho ala gavana wa Masaku Mwandu wa Vinyandeti unathana kwika ungu wa mithenya yana kwi umuthi ni wambisia walanyo wa kunyaicha matinga nthini wa sub county sio ndesi nyanya county ya Masaku matinga methukuma kila wodini kutema malelo ala methitwe maithinya enenthi na kunyamasya ukui kwa ivinda ya sa iseso itwewa kiwanzani cha public works kila ki miwani amusini wa Masaku. Daniel Mongela ena Mauvoo. Launches officially. Barabara mashinani. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti danena kavindani kala wambililia walanio wa barabara mashinani vala wanyaicha matinga wodini sionthe simeongwena ni waenesekana itambi ni kwitha yikithekana malelwa alama anangikite kwa ivinda yasa ni masovwa na enenthi kweka unyama. This is part of our 100 days rapid resort initiative RRI program. This program will entail rehabilitation, grading and marraming of access roads to all wards of Machakos County, the 40 wards. We are targeting the most affected areas to help open up the rural economies and link market centers in our small towns. USSE itha yitwaiwa kwa minna miongo 3 vala kilomita mbe wangiliratu sia malelu siekwatiwa useuwa na kwiki wa maram nikenda kwikithekana enenthi icio ni cia ndwani ni maeka unyama muno vindani ala matwa isinda mboka cio na ingi kukilia maundu ma ukwati na utandithia nthini wa icio cia ndwani na muthia utandithia nthini wa kaunti ino ya Masaku kuendea na kuyana. We will deploy 20 graders to work for 30 days. Each grader
doing a minimum of 5 kilometers per day. We will further deploy 5 dozers, but I've told them we need to add more dozers because 5 are not enough for excavation of dams in partnership with the youth service. We need to do a minimum of at least 2 dams per ward before the rains come. In future, we are looking to partner with Kena, Kera, and Kura to be able to construct even more roads. As you know, I was working with the Ministry of Transport and Infrastructure before I became your governor. It is my intention to continue working with Kura, Kena, and Kera to ensure as we use our county resources, we also use the national government resources to ensure that our roads are open. Nake munini wa gavana kauntini ino ya Masaku Francis Mwangangi ndanena kavindani kala wa kuhusia kwa mbilila kwa iseso hii ni wenda thukumi kaunti ino ya Masaku thukuma vate kikono nikienda kugithia mawala nyuta ya gavana wa kaunti ino ya Masaku wende na kwambililia ni methi wa maisia matunda. Malelu na mwea tuikuna 3,000 kilometers athukumi kwa mama Saku mwikanileti damu enda imu kukumiondu mwele mwikata uthukuma. Mbwe wisi withukuma na kaunti itu ya Masaku ejumia governors abane kuthukuma na clarion call ya leu mezani pesa mubukoni. This is how it is going to happen. Kwa mbwe mwezi yete thukuma timutethesi governor ande libe kwa ndo mama Saku tingwe faithful leader. Tumuombe, tumshukuru na tumshike mkono. Francis ndakulia ene ndima Masaku na atongo yala manasa koiwe wende yana ukwate na vamwe na kuthukuma imwe na gavana no wa kaunti ya Masaku nikenda kwikithekana ni kwende yana kwithiwa na maendeleo kaunti nino ya Masaku. Maitonde alamo sakuye. Sawa. Bai mundu umuche kwa sentu famake yani wakiba. Tena kaliendewa mwene ametite. Asia thukuma na mutongo yote loza kwewe na enende. Sawa. Ni tewe na thukuma tipa mwe. Utikumaanisha mundu akathukuma wero wake waikuza kwetu. Lakini thukuma imwe kana enende mama Saku matereke. Kilelo kinene cha iseso yeni kwikithekana mwandu wa vinyaniti weanisia maundu ala unathana kwika kwa enende ungwa mithina yana ya utongoi wake. Officer transport 3,000 kilometers of roads are going to be done. These roads are going to impact more than half of the population of this particular county of Machakos. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumova kiwanzani cha Public Works kila kemewane kauntini ya Masaku. Utongoi imwe wa mbunge ya Kitui utongoiwe ni Speaker Kelvin Kinengo na munini wake Christopher Nzilo ni maathana kutoa isia uthukumi mwailu mbunge ni isu balama weta kanava yesa ukusiwa ngusanisio kati wa memba mambunge isu na ukava wa serikali ya Kitui ikana executive otondo mbunge mbitu ya Kitui na kusiwe ivathukanyo kati wa memba mayo na ulao na governor wa Kitui Charity Ngilo. Onesmus Chalo ni watumbanisia Mauvoo. Spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo katisi na waweta kwithiana nyuveta spika wa bunge ya kaunti ya Kitui no kwikithia uthukumi mwailu kati wa memba mabunge ya kaunti ya Kitui na governor wa Kitui kwa kila waweta kwithia itongwesa memba mabunge ya kaunti ya Kitui na muvaka ekithia memba ana alama na nyuvwe ni NMB ni meanise mawatho alama nethitwe maimatha NMB kwisila kwete ngwatano kati wa memba ana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe. Kinengo no waweta no muvaka masevya miyo ikwalilia amemba mabunge ya kaunti ya Kitui uthukumi mate kuvingiswa ni kindu wazizia katika mbunge yetu ya Kitui wena anamuika mengi muno na uwezi anamuika tulumeta aggressive na mebe ana maundu mengi makwenda ukuna na andu maitu mawaza kuwa anamuika na wina mea kanikana manenda kukwata utongo mweu na nyengwazia igwithia ituza kuweta anamuika itwele kuthukuma andu maitu nesa na tozo mea onesa weze kwithia mbunge yetu ya Kitui ni athukuma ulawe yele kuthukuma kila kiengwazia bunge
either branch ya mana muno kwa any county government igu the executive governor ndo mage wewe makuna batena mbunge nzio inge kinengo no akule serikali ya Kitui kwisilo tongo ini wake Dr. Julius Makao Lombe kukwatiania na memba mabunge ya kaunti ya Kitui na kuthukuma mwene nthi bataiva thukanyo ilitonya kululu ticha maendeleo ma mwene nthi laweta no kwikithia kwisilo tongo ini wake no kwikithia bunge ni akwatiania no kava wa serikali na kuthukuma mwene nthi kwa umelu na wikiku gwithanye ni wakili na nizi maundu ma mayor deputy speaker na geno wakili kwezi maundu ma mayor memzi ameto monze ni professionals ni meziki kitu kikiende ni kwa kanto kaso mayor mesio igwitha to provide oversight kwa executive kwa mayor mesio ni kwa mbunge itu igwitha na azisia kumundu mbunge ya Kitui yanzie kuma 2013 kwa na mayor only ekumenele hizo mayor ni nikuza kwa kila department kwa county executive kwa ina ila mayor ikongaidi maundu ma areas makonwata so ngimbia mbeki kethia tukuiza katu na mayor mbanu tuzo mayor weza kwethia executive tuzo kuma namo kwethia ngava nitwa moto wetu ngava na mbunge no yoketa kuvukuma atwa mwa awe na manifesto yake na muziri manena manifesto sio ketu combine manifesto yonze tukatuke wewe ngava na MCA na wewe wake so tukikwatizia kana bunge yitu ne kuthukuma mwe musio na tukulia county executive yitu le tongozo ne governor uwaweta kumekwa mugo kwa ndaya bunge ni ngumanya wewe ngava na kipia wewe wake weze kwethe ando metu ni makwata ila udu makwenda inena na ndiki Mauvoo nzo wa miako ya mbunge kinengo pamona munini wake Christopher Nzilu nimeweta kana kielelo cho kinene ni kuthukuma mwene nthi bala maweta nimekuthiko nenge amemba mambunge ya kaunti ya Kitui na governor wa kaunti ya Kitui vinda ya ilu ya kuthukuma mwene nthi batengusa nisio teline ethitwa ikosi wa mbunge ni mbitu naita deputy speaker no musakweta MCA wa Changwithia West Ward nenda kwazia andu me nyumbanye nundu no twazi Kitui county ni kwacha uya withukumwa undu utathukumwa bunge ya Kitui ni etelwe masaa na miaka minini yukite ithila naye yekuweteka Kenya kwa ngaliko cionze ti kusobya mayor ti ku debate ti kwikata nundu ambunge alama na nugwe monze na andu ma Kitui county manubitwe andu matoetie na ni mani yewoya na KMC ya ward ya Nzambani Joseph Musyoka weta kana mena mwekio na otongo imwe wa speaker wa mwana munini wake alama weta mota memba mambunge ini mekuthiko manenge ibinda ivuthu nthini wa otongo iwo aima kulia memba alangi kukwata mbo otongo imwe wa bunge ya kaunti ya Kitui no kana kwa ile uthukumi wa amemba mambunge pamwe na governor bunge ya andu ma Kitui mobea kaunti na ward situ kulatuza kwetwe nuno ni moni yetu elite kila tu madha tuimo macha nitu matho kwa miaka 5 la yukite genda tu malio ya museo ulati na thitando maitu kula kui governor na kane dosik ando Kitui manako ni governor muthuko mikura governor Dr. Julius Makao Lombe no yumbanite kuthuko mana mbunge ya Kitui na itu ta mbunge niti yumbanite kuthuko manake na kuthuko manake ndio manje kana take oversight la elite tikeka oversight lakini kaulo na atu wabo katika mbunge ya kele ivyo tu wenda tama MCA ma Kitui county ivota Vilingi wa Mauvoo kuma county ya Kitui Neto Onesmus Chalo usaisa ni tukwata udhomo munini na nditha nisiokithia o mitoke Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Kini joo kidogo twende Yo bundi as you do get you apart from part you know and wang is chuno ndo nangi mena sinduni na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela kuna mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kazi sindu cia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo mbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer
na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungune cha Inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukudhukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 4:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku ungua mundu na edwa wale kilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndine wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende buyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mauso wesia ni we atikoke Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kuicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masito nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleta 3 ni single tele single 3 lakini 3 kwa time mingi kwa mundume single 3 na numanda wa mundu ni manda mundu tuto na share siendo mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezwe ezo ida wambitese kota nenda tinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Mchungaji Wilfred Lai wa kanisa la JCC Mombasa anawakaribisha nyote katika mkutano mkubwa wa Injili unaoitwa Kuteka Nyara Kuzimu na Kujaza Mbinguni katika mji wa Machakos. Wala utia siamadhiko ha kanenga nethayo yao
Mkutano huu utafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika uwanja wa Kenyatta Stadium. Ni kila siku kuanzia saa 10:30 hadi saa 1:30 jioni. The enemy needs to know that we are here. We are not doing a secret meeting. The devil and the demons and the powers of darkness need to know that we are here for Jesus. He is Lord of our Kambani, and the devil can do nothing about that. Njooni nyote wenye mahitaji mbalimbali, maana nguvu za Mungu zitakuwa kuu kwenye siku hizo 3. Ni wakati wa kuteka nyara kuzimu na kujaza mbinguni. Ni na udhocha ingi musiaisya twende na kutambania imwe atongoi mandini ni makania ayumbe yulu wa kwithiwa maitungia ingi ilovila manenga wa ta sitting allowance siangali na sia mileage maiweta kana undu no vinyia mwene ndi wa kawaida na no kufikia kumunenga mukuo na umu wa mekalile vala speaker wa mbunge Nene Moses Wetangula ndini wa kikalocha kuvundiwa undu wa uthukumi wa mbunge Chumwani Kithelu wikidise ayumbe hasukana ilovia si allowance ni sikwitha sitongewa. Ti undu wa maana muno kana undu we wavata muno mundu wa nwa bayanda nambo mina mwei umwe ona ndaminite matuko na yambe yonene yangewa ya kuongelwa misala kana kuongela allowances usunola aswili maweta au binafsi na undu suti undu museo misala yo ndhe ya thukumi onde maslikale kana state officers ni ile kwatia ila institutions yeketwe paunsi ya katiba ta SRC recommendation is just on the memia kulingana na ndo ma state officers maile kwewa kila mundu nati yu na aipo bai mundu yolo wa sheria siande. Wengine wanakuja kuomba kura ili wao wenyewe watajirike na washibishe tumbo zao, na kwa sasa already washaanza kujitokeza. Sasa already tushawatuma bunge. Sisi kama wananchi, sisi ndio tunafaa tuwaeke, tukue kipaumbele kuona kwamba wanatufanyia kazi. Tunafaa kukua very powerful watchdogs ili to make sure wanatufanyia kazi ile ambayo wanafaa kenye tuliwatuma kutufanyia kule bunge. Wangekuwa wanaleta miswada ya health, ya chakula, ya kazi, tungekuwa tunaona tumefanya kazi ya maana sana. Na sasa tumetoka tu election. Tumetoka kwa COVID. Watu wanataka wapate kitu ili kujikimu kimaisha. Tafadhali wabunge wetu, tunaomba ile kazi ambayo tuliwatuma bunge kufanya, mtufanyie hiyo kazi. Ninasikia roho yangu ikihuzunika sana vile wabunge wetu wenye tumechagua kupitia wakati wa corona tumekuwa tumeenda chini sana kibiashara, kimfuko hatuna pesa. Na saa hii wameenda kuingia bunge, wameanza kuongea mambo ya kuongezwa mshahara. Hiyo jambo si jambo nzuri hata kidogo, kwa sababu ukiona wanabunge ni wachache wanaenda kuongezwa mshahara na wenye wamewachagua huku ground wanaumia na wanalia. So hiyo kitu sioni kiwa ya maana hata kidogo katika Kenya hii tunakaa. Wacheni tuzingatie mwananchi wa kawaida ni nini ambacho anahitaji kama mtu ambaye ni wa chini. Tuko na shida za kazi, tuko na shida za vyakula, chakula imekuwa pesa mingi, petroli ndio hiyo iko juu. Kwa hivyo, badala ya kuenda pale kuoneshana ya kwamba tumepelekwa kule kwa ubinafsi wetu, ama ikuwe ulikuwa unapiga siasa huku ground ukipeana pesa sasa umepata mahali pa kurudishia, jameni tuzingatie na tuangalie Wanjiko kwanza. Mwananchi wa kawaida ambaye ni hasara ule ambaye unaona pale akifanya kazi ya bodaboda, yule ambaye unaona anaamka mapema anaenda Githurai kwa soko, anaenda Gikoba. Tuangalie hao watu kwanza. Tukisema tuanze kujibishana ati vile V8 yako itawekwa mafuta, vile utapewa allowances, my friend, what about the common mwananchi ambaye aliamka asubuhi na mapema kupiga kura? Kwa hivyo tuangalie Wanjiko kwanza, mambo mengine itakuja. Kujibishana ati vile V8 yako itawekwa mafuta, vile utapewa allowances, my friend, what about the common mwananchi ambaye aliamka asubuhi na mapema kupiga kura? Kwa hivyo tuangalie Wanjiko kwanza, mambo mengine itakuja. We have started hearing them talking about reviewing the allowances, and we are asking ourselves, these are the same people who told us that they inherited an economy that was in ICU. They are the same people who have told us that they inherited a balance sheet that had just a few millions. So the question
that we are asking is, where will the money come from to review their allowances? If honestly and truly you inherited a weak balance sheet. Itina wa musili munene wa makwani va Kenya Martha Koome kuthingirila kana kinandu cha CDF nikiritwe kitumika wathukanu na miao na muno nthini wa kuikithia vena uyananu wa utumithia wa ilovia kati wa serikali nene vamwe na ila cia mitiuko. UNND sioni cia matungulu kauntini ya Masako ni maelesea kana vena vata munene wa koti ukunikila ivango UNESA mainena na Vilingi wa Mauvoo ni meendekeria kula kutona idha na mathina nthini wa CDF kulungwe na nzia ingi inditi kuveta kinandu kiu valwa weta takitona kuanzia maendeleo ndini wa iliombunge kana isio sia nduani. Boniface Mutisia ni watumbanisia Mauvoo. Inanwila ifadhi ya wandeni uthukuma iliombunge ungwe serikali nene kwisila ayumbe alama vikiano usakuwani enendeni mwesi kwa enende isio ni kivathukanyo va Kenya. Ende yu mwakule maitoni maenena ulika kuya tongo iyo mwena enende tina wa isuanyo ya koti munene ya kuvya yetheka kinandu kicha sindi yavuke kwa tituni enende na ingitakiri tukivengesa muno thukumithia wa ilovia nthini wa serikali nene na ila cia mitiuko va matungulu kauntini ya Masako enende nimekwendekethia koti ingi vikiena ukunikila itambia yikwa nthini na kuzisa kula ilovia itonya itha itumikana ikuilunga inditi kuivya yetheka kana kuivetanga kuya yumbe ni kana kumela establishiwe ni Kibaki 02 maendeleo mekikite kati wa constituency ni maingi munovyo kwisila wakiwa skulu, masivitali na maybe uta police station na kiuki na weta wakati wa mea isu na weta wa CDF ni kutumika nai ndio na kanabe kiendo kimbia kitona kutuma CDF betwa aingi maenende nimekolesea ilo vita sithitwa itumika nthini wa maundu kwa nyuma kimaendeleo na thaika vikiana uvyae wane vatonyeka maundu makavikiana ukwama naona biu ithukumite biu na ndio bitha nitethetie kulo ito na naona mbezi cia CDF zari wani sio vetwa ndikuona twende ikavetwe sikale ithipa sikalebu muvango wa kinando cha CDF mwatato vikiena kwa ilia isio mbingi sia ukamba na kusumia uchani na kuweta uthiumo wake maendeleo wake wa masivitali na ingi malelo alama ingi mekwatwa ni enende isio ni sia nduani basi ya CDF ziende na kalabusie nekwetha rwana basi ya CDF atatoa lile masukulu ala twasomea kiono mailebi ndane no amba zidla siokie asukulu masovie azenda ziane zikala glasi nesa iyo bini ane amya ziebo ndo amba zia CDF kwa amba zia CDF maka nanga ya kwaze nipe tangwe ziende na uthukuma kabisa kila mekwenda muno ni vethe vaikunikilwa ethe wa vyamwe matongo imeutumia ilo vyaina zile itailete na ukwithiwa mauswa matambia make miao na ingi nake mwenende kwithiwa metho na kusisia valafata vikie na uthukumwa na kwithiwa aiweta tanzemu ya kukithikana kinandu kina cho ni chatumika kwanza ila siailete na kina vikie na uvithwa kuona kanawe vandu yembe yatumika na ebe misuse yote ya mbesa kwanza onoka sisi hata constituency no itu ya matongulu mwana mulewe no perform it excellent na kwa hiyo tumekiwa mbesa ila ita embezzlement ya mbesa isu lo betro sika lo wiko kana MP mbesa isu tona itukumite na yelo betangwa ni kumbwa tene na kiliata kwatwa pata la na kwa mama batine ende kwisila mwana mule nisiyakie bandu ketho na wumu kwate wiwa taimusi ane mande ana kuelesekana ilo vile ivadhewe nthini wa serikali cia mutiuko etha ikavikia na utume wa nesa vamwe na ivadhewe iliombunge kwisila serikali nene ni watonyeka maundu ma kimaendeleo makokilanga na tongo inamo kwithiwa maitethia ene nthi icio ni cionthe na kwena mwitumile ivikia na kwalanywa cia kuvya yetheka kinandu kina sotimbea neu na muno kuthukumiwa mwene nthi na kingi CDF yovo kati wa constituency level peo mbesa ile ingi sina atengiwe kati wa county sia ward development fund zusia incorporate hapa mwena sia CDF maybe not no changes na maeneo mengi kati wa county level, constituency level na ward level, so ndi kuona kitumi cha CDF ibetwa
ona uyo wothislaini vikiena kuoswa na moloto kuthukanyo ningi ma NND mwema iwetakana na zuilo vika vikiena utungwa nthini wa serikali cia mutiuko ungua ngavana nake kunenge amemba mambunge cia kaundi kunyaikisia maundu kivuthukanyo kwithwa maendeleo matonya kuongelekanga kana kuvinduka endi yukwao yuno nginya ilo vivikie kwikala mokoni mambunge kenda maendeleo na makululumelwa walilia CDF ne anenganitwe tene nundu wa ma MP lakini yu nitwaile kuthia CDF ne anengwa ma MCA kenda no ise ma MCA ni mo andu ala meba kupe na enende ku MCA no wezene na no komananga na ndo ingi makisione na ukethia ni manena nga na no ose mathina ma enende kwa kupe na akabikio na kumatethia nundu ma MP ni mundu ka so mukwatia wethia be bina lakini MCA ni mundu motindanio nake bakisikione na ni mundu tona control kisio chake nundu kisio no kenini kure kuliko inengetwe MPs buka MCA no sio nundu ma MCA mama twezange muno kwe ma MP nundu yu MCA no sio thindo tundo lakini MP ngwezo kwa manake be onakao oigana ngwa ma MCA wezaithia no ma kuna kindu neza ema zo bya maundu mazio ba iba weza thina Vilingi mabokuma wa kaundini ya Masako nyeni toboni mutesia Tio mauvoni makonetie CDF kalima mwingini maumia mawoni moo yulu wa kuwetwa kwa kinandu kia CDF mayansi ya kiu ni undumwe na kumina kisomo isioni mbingi uyu kaitina wako tuina hukumu wa Supreme kuweta tawadhokanu na katiba kuidhua kwa kinandu chu enendi ayu maisenga ni wakwika vala maweta kinandu chu takiteda siana muno ilasia vikia na kunewa basali yu mayansi ya ku nundumwe na kuonzia kisomo na kuoneka nundumana kuanzia kisomo na ende mayumia weta na ukula kwa serikali hivi kiye kukunikila ondosu ingi Lina Musangi ni mwandiki witu. Tina wa musili munene wa makuani va Kenya madha komi kuthingilela kana kinandu kia CDF ni kithito kiitumika uvitukano na mmeo kueleza kana kinandu kini kithito kiuvingisa uthukumi serikalini ya katina ila sia metiuko. Yue kalima mwingine maelese kulia kuyani wane utuyo uwa kotiwa Supreme kana kinandu kiki uvitukanu na mmeo. Maonena na kameme kaka mabisa kama tongo ini maelese kana seimengi sio ni mbinge meko watase kinandu kie kwa kwenye ike stakes ya basaris ni kenda kusomethia siana sio. Mwenda kwa acha kana CDF kundu ta muku mwingi kwitu ndele nuvetwa nondo kuone kundu kendo kwitwa devolution ithukumana muno ki mathaka omeoneni acha devolution beza isudu ezoche trust na governor nondo kwa governor ni baza kwa kombianicha naku na be kindu kitwa ambassador kitetha cha muno andu maingi masome tekwise ambassador ni na ito trust MPs sana twa muliungi tumutrust na CDF nondo tetone telondo yekite pena maendeleo twene mengi chana ikasoma iteso bikakwanga itaendete kwa sambesa kwa ngavana ekali ane maelese kana kwenana na maikalele ya maisha undu yelo kuvetango kwa kinandu kini kukuwadhothea siana mbingi sia skulu kutia maskulu yu ona CDF wezu ya mino vetangwa windi ona siana sia lea maskulu nondo tutetheka kwezela CDF ingi situike mangeli siana ingi windi situmika nai kuuta yetu maitu matumike nai na tuikwenda mailika mathinani taazu magutuika ukethia mwana waku maboko na itu tumanzire siana chitutethi kwizila ta CDF nondo oyu kwina mathina maingi manza oyu na singi withio na uko manza siana izu sia mino uko manza no bisi nozu naguo nozu kwiwa no ndwivo yu bisi uzu ni wo tutetha sia ekali ayu ni maelese kana edha kinandu kiki kavetango na kutoa serikali ni sia mitiuko ekali ainge makako saba saris ima kuelese kana uvisi wa muyumbe ni wawithia wavakuve muno na mwenenze inditi wa ngavana kwa maziro mango nito madha wa mwanzia maisha yutwe ni maindie yulu muno na wezo londo ronya kweka ithi wana Kenya nyeni na wana gutatu na zindie vitu kani ukuvetango yundi ze totonya kwekara chana zito cha soma sia kwa je primary na ine nui kweva ni mutayo yutwe ngili that primary andi zendo nya kwekara amba ni twithiana thina wa kwithiana mbua
na enenzi maingi mekwata cia kunewe sindie bune kama zomethesiana no ndweka crop yaba ukambani na mbua ithia na mathina kwa hiyo anawe sindie no tetheka hata mwanenzi wa ukambani ni mosevu so iye kukule serikali vikie na kuikithekana kinando kina vitango ofisini wa MP ni kenda mwenenzi wa Kenya ende na kukwata utethio na muno uwa kusomethesiana serikali be undu tonyo tutethete nundu ko twikwara tambua na iyo iye ithe totonya kwikara kana serikali yatona tawana yuthi nyeni kwana gutatu ni twemani wa mume wako na ndiye zendonya kwikara yuko bikabu na maisha na weke biashara yitu ndio faudi mundu ekonana nayo akwenu kama kwa mategi sana jako hizo na matuku aratu chikaita nanza andina mume na ndiye na hata na ndiye ndonge tonya kwika niko ngea tu thio ngea kana tweka nyara kuma mwingi kauntini ya Kitui ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi naende niwe kwatyo wakwa kana serikali ni kuvikia na kukunikila muvango su wa CDF ingi na withi wa wiwa uniko kula kuyenendi ekatambe kwata utandithia ni tusio kilio mituke mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginyamo sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nondo woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika uteti ni kuibwabwania kana nyundu mwina kithia na miwa yacho sindi wa Susan no sindi wo ni shua kana ni okona wa museo siasa ni wathela tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma wiseni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo our ideas carried the day but our opponents tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi nake ukomele katikati nukusa sia irula sasa ni kufanya kazi lakini kwa kuonya wende kurunguni ya kula ndio gavana wa Kenya maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba.
saingine wikalandi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni kundiri yu nyaga switinye nakuya nanga kumbi manu nanga thingi thangu ata nduma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata maunika na chao ubungu we maisha makube tuesa ithi ya njamaa umwe kwenda iyita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu cia wiyo wawona hwaye kuyu ndukambelo nywa kiwu nundu utuko ndwambia wewe buyamba ungurungu waya makuyu na wanywa kiwu mayutha ukiahebu nyenita wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thea cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndikiwo cheki oyu o mitukika cio kesukaende school ka report na ciana ila ingi na thimithana kiameva nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio twiloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mang'ombe yes usuwekie ibaba na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want nova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wakeli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wakatatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wakana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wakatano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wathanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunie simu kwesela noti mwonza imbonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti mwonza nyanya noti mwonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingi musiaisia Musumbi William Ruto nuwetie kana ivindayi ndiyo nde yende na kuyumbania kondo wa kuyukilia ingi kiukwati itina wa kunika vanene itina wa wau wa corona kwithi wa unalikile mawiyani na mikalile. Ruto nuwetie kana vena kusiwa muno yulu wa vata wa mauta ingi aiweta kana ndi sia ya latani ya Afrika tavena vata wa ukwatwa mbau ndini wa kwailia maudhukumi kiudhukanyo na maundu mauimi. As the world restarts its engines for production and industrialization post the pandemic, there is sharper focus on energy transition. At COP26 held in Glasgow last year, nearly 200 countries made an unprecedented and historic pledge to face down fossil fuel subsidies and reduce the use of coal. In light of this decision, African countries will need financial and technical support for a just transition to low carbon, clean technologies to drive our industrial and productive sectors such as agriculture, infrastructure development, and job creation. Finally,
building resilience to address the multiple crises and risks, while ensuring the impact of climate change on Africa remains high on the global political agenda and must remain a priority for CAHOS as we go to Sharm el-Sheikh in November. Yu muvea wa kuthuima utumiku wa ngali maleluni ni waweta tokwithiwa na mitalatala ingi kwa ngali ile itumia wani enendi maiweta ngali tasi kwikiwa misivi ya kuthima speed na ila kwikiwa avatendivi yu ngali sia ukui na maloli maiketha matona usemba mbe wa kilomita 8 kwa isaa imwe na sio ngali sia kimbene iweta taita kavitu kadhasia kilomita ya na 10 kwa isaa imwe. Uneni uyumwa ni Edward Kitonga mwene kivila wa Speed Governor and Road Safety Association. That things were not good on our roads. It was agreed that all stakeholders in the road safety must start to work together. We have done a joint recall for vehicles, PSV trucks, and the vehicles exceeding 3048. The exercise has costed all suppliers because this is a validation exercise for free. The vehicles should do the recommended speed and therefore no fatalities on our roads. I call upon all vehicles that have speed limiting gadgets to take them back to the suppliers for checking and the validation for free. Our recall sticker has several watermarks which makes almost impossible to copy. We call upon the vehicle owners to take advantage of free recall exercise and bring back vehicles for repairs. 1, it should limit the speed of a vehicle. Number 2, location of the vehicle. You don't need to do a tracking when you are doing the new speed governor because it will track the vehicle. And number 3, transmission of data to association servers and also to NTSA. Any interference by a message, all vehicles must do the required speed of 80 kilometers per hour at 110. We were losing so many lives. In fact, it had reached a mark of 60 people a night, losing 60 people a night. But since we started the free clinic and the free validation, numbers have come so down. Everybody is asking what has happened, but this is what has happened. This sticker has several watermarks. In fact, 21, we want to assure the country that our roads are back to sanity and we shall not experience any more deaths. And if by any chance anybody thinks he is doing the wrong speeds and go at the crashes, we shall be on every case. Numbers don't lie. We have lost so many lives that those figures they were giving were not the correct figures because they were giving the figures of those people who perish direct on the spot. But those people who die, who are taken to hospital, they did not have those figures. And that is why even we agreed that the multi-agency must work with even hospitals so that those people who die after this accident, the numbers can be known. Na tuilika ndono mba maleu mbemba na mboso ni mangaite muno sokoni siama kweni ona kutuika yovo ngasi ya kuya niambie kuthea yumwandiki witu wa Mauvoo Caleb Chalo ni wavikia kuvika sokoni wawote na tumbanisia Mauvoo maileta Kama nawe kadhi muno isionesia ukamba na makuweni kungi mauta ma petro na mamaende na kungaiya thoa maleu ni wende na kwambata mbemba na mboso kwa ivinda yambe itewa kwa veiwelu ateo maleu amweta manana na malu maende na kwetha na veiwa kati natokisisia mathoa maleu meke vathoka nyotwa mbisi na mbemba ekunia mbemba va wote ya kilo yana yemwe kati wangili na ngili 10 na yomboso ya nyayo ya kunia ya kilo yana ithiwa kati wangili 14 na ngili 15 malu kilo ni 60 manana kilo ni 70 na cho kitongo kithi kati wa kilo kimwe silingi 60 na silingi 70 galikone ya gas
ngalikoni ya gas na ile namba tete na kufikia tho wa 1,600 mutungi wa kilo 6 yitho wakati wa 1,300 na 1,800 gas nene ya mutungi wa kilo 13 ile na uswe na 3,800 yuyuswa na 2,900 kutheya kuku inatuma amu maenende makimanda nzenge cia kumanda mwaki wa kuuya makama ende na utumika kwa wingi. Caleb Chalo, Vilingi Ndono, Mutongo TV, wote. Na tuiminukilia madhao athauki mukuli ma FIA rally iva Kenya ni mona nyamu ikio kwikanesa madhaoni ma ARC Rwanda alame kwithwa muthiane wa chumaki kuya Rwanda mateleva ana wathandatu twendete nimeuthiuka kilomita kauta kwitsila kuya Kamabuye Gako na kungi Rwanda ndini wa madhao ala makwatitwe mbau ni kampuni wa Safaricom na wa Kenya Airways. Msesa avo ni vote utini anzo mande ndini wa Mauvoo maitu muthanani wa umundi indi kuendea usesa museo wa kilunkila kiukite tukomane saa 3:30 ni kumanithie ingi wethi wana kwa Veronica SYOMBUA na Sharon Dinda hetha itwa ile Mauvoo kwanzia ya meko ditungia muvea onde ala matethia nisya kumbanya Vilingi wa Mauvoo muthanani wa umundi kwa uyu tiwanesa.